Hremhmun rapthlâk zile Hremhmun in thuk lai tak ilo song tu ve hlakam le mi then khat chu an thi hin pathian puina hmuna throi an ni hlaka noi tak sa mak sanin pathian koma an thlunga chudim hmun chu thil thlung ro pui tak le lom tak ane pathian bula chu mal som na hi ani ema ana chu athen hi chu makti na in lasip in te inin ringai no na hmuna chun in ding ani sia thailo top dinga inin ngai na hmuna chun in ding ani sia makti na in tim oi in ta Hremhmun mei chok rapthlâk taka in thajat chun athen chu in tharawin in taksa amak san meu chun Hremhmun le thiam no in changtir na hmuna chun in mungei in te chatun mei puya chun thlang in ta chuhuna chun I khovel hrit na po pe thlakin ita beidam hlenga te meidil chu Bible chun trap na hai harot na hai natur na hai leya in room na hai ati ti anisia ife nom thap no na mun chu ani ana chu hril ching kati che Isu Krista I hret ching no ani chun ife nge ding anisia avarat kha nge de Krista tharau inei tam Krista tharau nei no tapot an fe nge ding anisia Krista tharau inei tam nataka tap na le harot na hmuna chun Krista ko tangkai ta no ne chu hmuna chun athen chu mangti tak ang ani ti mei anta atak tak ni thei no ne ka har no heng hi ka chunga thlung thei no ne ting in ti in chunga thil thlung chu mang mei ani ta si no I na dinga chun ilo der el ta sia tu khom in tum thei no ani in khak dam na le sim thar nong na ding in khom I tho thei ta no I thi ta sia meidi la chun I thla ta sia hi meidi hin Isu Krista nol tu ta phot alo ngak ani avara thlak ngei de o munti tak avani ngei de ka suk sola in khak dang lam nok na ding in ka tho theya ka hil thei ding ka bekin fe na lei kha mane ka lo tho thatok no lei amane chumi kha mi chu ka lo tho no lei amane ana chu chong don na chu a ol talu hi mai pui chok rapthlâk taka in thoka san sok thei che sun le ife thei no na sun chu sandam tulal Isu Krista chau hi ane isa khu in bekin inina ipoisa nei za tin pangkha anino beisai na no na meidi la chun ita chutaka hai ta ding chun beisai na hrim tanoa chutaka chun lal hai prime minister hai president hai lal nu min lar tak le hausa hai le miro pui tak hai khom munge in anach ku naw hi hrizing ro chu mana chun tu khom eng ma lo el an ne tu khom in tu min ti an ngai poi mo thap no ithil tho hai le ithil sil hai khatu khomin chi te khom an ngai poimo no asan chi ithlata sia thiem no in changtir inita sia I hringnun an herlem ta sia meidi ra chun I hun I mang dan le ikum an herlem kha dan chu ngai tu rum ita kum som thum kum som li kum som nga kum som ruk an herlem kha dan khang hun len ni hai kha ita ding in hun a tan mei pui an herlem ta Hremhmun chu na satak ri hringei ite chu re der no ni a beidong khek ri hringei ite ngen ngoi ri tong trai ri mitam tak lungai in room vong ri ila hrit ngai no hring ite Hremhmun su khoi no tu tak chu lungai na asip ani leile lungai nin a hol vel ba ka lalpa hun vai khat sat mi penok ro tia tong trai le olalpa mangai na pathin ini annom ane heng ang thili ka chunga athlung iphal no olalpa ti in reach hrizing tang ite Hremhmun tap na le lungai na harot na che ihring na latong ngai no hring ite minute tinin second tinin darkar tinin tap na le harot na lungai na chen hol ati che a mei rem thei talo na hmuna chun Bible in aril angin mei cha rem ngai ta no a khom iring ngai no na hmuna chun
pein I tasia mei dil ti reng a iring ngai no mei dil ti ilo hriat liam ve mei hlaka ngaya ilo nei mei ta ani an hnuta ka unaw an hnuta ka tharau chu mei dil chun trap ata chune ka rapthlâk cha thei ding am ani rol hai mi hril te chu hmuna fia mei dila na sataka tur chu thil rapthlâk dang a ding am ani mei dil hi a no je hanghril fero amiti haka ana chu unaw hai hi khovela in thokin imit in sim phale hi taka hin pal iti o ikoma ka fi kher che angai na isu nei no tu ta dingin an pumpel theino alo ngak che ka unaw dit takhai Hremhmun a dit takhai ai hring non hi tui hu anga thamral an el ani voice sunin a so notia iring nekin laboral ata mei dila pe thlakin I pal thei ani lalpa mitit taphot van ramalut no ni haya ka pa vana mi di zong tho tu rok chulu dan lalpa ipin khoria kan hnot doka imingin dam nai kan suk dama lati ngan ta chuan chen nang ni thil sol tho tu ai ka hrit ngai no cheu alati khum ngei ding sia mathai bung sari chang som ni le pakat som ni le pan ya khan muina umani ka unaw mi remi fela ai in ti lei ringap dam bible an hri lei chau dam reverend ti an ko hlak lei chau hin mei dil an tla theino ti na ani bik chung lem reverend ti a ko tam tak sandam na chang velo pal roi no ni ham dit tak hai Hremhmun tla hai ko la chen pei no tine tol that tu pong sol tu hai naw sukla hai ru hai kher hil mang hai mi rem in ru manga zor hlak tu hai an ani Hremhmun chu mi rapthlâk takhai khom na hmun ani chu hmun chu kum khwai na ding ani pui pe no vong ding hai an ni dit tak hai chu hmun chu ife na hmun ding ani thei trable harot na hmun chu ei telul thuril mei hi ani na Yesu Krista thuril ngei ani Bible hin midang hai nekin Hremhmun tak hi a hril mun hle chechi hritam pathian naw pa in thutlung thara amilo hril lop deita ama chun taksa suklum theya tharau suklum thei chu ti no unla gehena taksa sukbo theile tharau sukbo thei tu chu ti lemro ati ani Hremhmun ikhading unaw dit takhai kholam in feding Hremhmun a no intimo engtinam in sita hang fe che ta a no in ti chu in shit thak no chidaka chun in lo ngai no in lan tem bok no hi khovela in tokin imit ilan sim no a chu mun chu ilam mun no Bible hin azik ching em ani Bible hin meidil a ngei ani ti ami hrin loka pathian I hrit no lein chu mun chu ipan me kani em ka thoa hi muna phudingin em ka tho sol ani em ka tho theiding hi Hremhmun no na dingin tule darkar hin chu indon na chang chu in hrit chun ivar Hremhmun in thoka I film theina chu ming pakhat chaw chu ai lalpa Yesu Krista chaw hi ani hi ani a san chu cross a san chu ani hling lukhum a san chu ani aton na san chu ani hi ka thuril san chu ani hi Bible san chu ani pulpit na san chu ani thuril tu khom an na san khom hi ani che bok ani Hremhmun maya in thoka san him ini theina dingin eilalpa Yesu Krista chaw hi Hremhmun in thoka san him thei tu che Yesu Krista chaw hi ani san him thei tu che cho Abrahamin ahil angkhan kanaw pa hrizingro mi hau sapabula khan em ana ahil kha kanaw pa hrizingro kha I hrit zingna kha idam lai ni nekin afie zol ding ani asan che Hremhmun thladingin pathianin theingil tang ati chia chedaka chun eng kim chan ita inina inun phung I hringna inei ro thil hai chan ita isung ku tanoni haya inu hei isungai mel kha atop na dingin mung ita chedaka chun thin hi na tharau hrem na thi ni na chi en tang iti arap thak ding je chu
chop na le in room na riat zing na kan nei na ding chu ane khovela hun I mangdan riat zing na rem na chu khi in hoi ema idong lai dam hrisok ita tui dei takela idon lai dam irol haile in hun mangdan po hai kha hrisok ita Hremhmun chon chen atichia torna na satakle khovela nom I chen na po kha ingai to na kop khat ata asan che Hremhmun I fe ta chen I thil hri jing na kha bauta noni a kanau pa hri jing ro Abrahamin ati ang khan kum khwa sai sakna le non hlim na hrim inei ta om sino a Hremhmun chon thim changa dam tano le ka thon na ding a no sa kho khoma tano Hremhmun chon misol thim no in chang tirbak an no reng ane natorin romin second tinin hun mang anta hing ne ka rapthlâk hi ta ding am ani iti jinglain ane ka na sain rapthlâk zol payati hing ne ka lum hi ta ding am ani iti jinglain hlasakri hlimna thuril na pakhat khom tanone lungai na chaw ani ta ding ani meidil chun tom ati chia na hleng ati ti chu mai rol ani no thuril tu chong ang ema mun rapthlâk chu theiding am ani inti ani mo Isu Krista ngein thu amishila him huni kan thlung no na dingin amishil lok ani reverend tam takin an shil no a begin a khom rapthlâk ding ji an shil ngai bok no a ana cha an shil no le khan atak ani no pha an no a la thingita ithi hun la thlung nge ate chu pha chen I fe na ding kothun hongata chungting ram in loi chen shil fe lo hlim na lom nan hun mangita lalpa trong sim hona I fe chen chu hona chen lungai na top na beidong na thaphang na tong tang ita tui supply no ni a borok ta no ni a in sinale lungai na table harotin hun mangtang ite Krista tharau inei tam hringna indik taki chamtang Bible read in comfe Christian pathian read Isu Krista read elan no kharau hringna indik tak inei tam ipeng thar tam mangai na top nei lovin mangai tulal Isu chen anaw ni ding in lo ngak chia chatuna amale hun khaddin lo ngak che o Israel ipathian tok ding in zoro amen